Okay ba. Awuzwakala? Okay. Ngiyabingelela kakhulu umsakazi, ngiyabingelela nakubalaleli. Ngibonga ukuthola ithuba leli lokuthi sikwazi ukukhuluma khona namhlanje. Praise the Lord. Wow. Ezengethuba ingaka ngiqonda ukuxakeka kwakho kakhulu kwanomsebenzi lo uqhubayo lo udinga ngabantu kanye kanye kasichazele mhlawumbe kuzofika ngokuthi intoni ke osiphathile yona sibaphulaphuli belitshela kudala lokukhumbula kodwa ngeSeptember ngekana njalo abanazo inamba zakho beqhubeleka befonela becela ke amamele. Hey bengithi ake ngiphinde ngibingelele ngibonge ukuthola ithuba lokuthi ngixolise kubalaleli ukuthi phambe kufika isikhathi esithi ngilahlekile kungathi angibonakali nokuthi ngathi angisenaso isikhathi. Cha uba busy komsebenzi ngithi ungena ku radio ukhuluma abantu bayezwa abanye bayasuka bayafika abanye bafanele bathole usizo abantu fanele basetshenzwe ukuze abantu baphile. Nalokuthi ke umsebenzi uJehova nginikona mningi ngokuthi ngiyakwazi ukuthi ngilaphe futhi ngiyakhonzisa. Akusho ukuthi mangelapha kugcine kufike nabantu abanye abezele nje ukuthi sizohlala phansi sikhulume sibonisane ukuthi umuntu ufana aphile kanjani ngoba umsebenzi ukwelapha usuku lapha inyama kodwa khona into enye empilweni yomuntu edinga umphefumulo edinga ukulapheka emphefumulweni so ngasafuneka umuntu kufuneka isiqu sami kufuneka ukuthi ngikhuluma lo muntu ezokwazi ukushintsha isimo sento ayithathele isinqumo sokuthi ufuna ukwenza njani ngabe ufuna ukwenza kahle noma ufuna ukwenza kabi bese kuba okunye okudala ukuthi gcine kube ngathi angitholakala. Kodwa namhlanje umsakazi nabalaleli bengifuna ukukhuluma ngokuthi uma sikhuluma ngokugezwa o sikhuluma ngokugezwa komuntu osuke ehamba nesimnyama ngifuna ukukhuluma ngaleyo nto ukuthi ikhona into esuke izokwenziwa udokotela uNgobese ngokuthi akwazi ukuhlamba umuntu osuke ehamba nento eyisimnyama kuye egazini edala ukuthi noma ngabe umuntu unenhlanhla azalwa nayo kube ukuthi noma ngabe usethu uyazama ngokuthi sekukhona isinyama esefungele noma esihlezi phezulu kwakhe bese ziyashabalala izinto zakhe bese ziyamosha into zakhe bese kwenza ukuthi nana yonke into abethu uyayizama ukuyenza kube sengathi ubemosha imali mayenza kanti ukuthi uwakhele iplan lakhe liphilile phezulu kwento esegazini lakhe. So uNgobese ke namhlanje ukhuluma ngakho lokugesa iminyama ngoba isinyama sidala ukuthi kuphela lo msebenzi uba nesinyama sike senza ukuthi ugcine emzini ungathandeki nokuthi ugcine umuntu usulotshola kufanele ugane kube ukuthi umuzi uyakuphelela ngoba usuke ungasathandeki ngisho esokeni lakho usungasathandeki ngisho kumuntu kubantu bakuwe kwesoka and awuthandeki emsebenzini uyazi isimnyama sike sisebenze kumuntu umsakazi ngisho ezelwe ekhaya enomama wakhe uma kezela ingane agcine engasathandiseki nje kubazali. So uNgobese wayese ethola ukuthi ikhona kufanele amhlambe lo muntu amgeza ampheke lo muntu abulale simnyama ngoba uNgobese nje obenza inhlanhla yezinto zenhlanhla kuyinkinga ukuthatha into yenhlanhla uzoyenza egazini lomuntu nesinyama ngoba kuzokuzoba nenkinga ethi inhlanhla into yenhlanhla uyipregazini lakhe ngeke ikwazi ukusimama ayizukwazi umila kube sengathi umuntu ufana aphumelele. Yes, isinyama ke sehlukahlukene emsakazi ngoba isinyama esingena kumuntu kungaba esokuthi uzelwe ngesikhathi ezalo uma wakhe nesinyama sokuthi kwakufungela uma kwathi ukuthi yena usesiswini ngesikhathi ezozala umuntu uphuma nalelo findo lesimnyama esasifungela umama wakhe ngoba ngabe kungenzeka ukuthi umama kwakuliwa naye njengomuntu okwakufana akhishwe kuleyo ndoda emkhulu elisile o
abeyiganile kwaze kwaba ukuthi isikhathi egadwa kanjalo ngento ezuke zimdaka vele usesiswini wena awusuyazalwa ke ngenhlanhla uyakubusisa uyaphila uphuma nalesa sefungo sento edala isimnyama kuwena emzimbeni. Number 2, isinyama siyenzeka uzoba umuntu othi ukhula uthi umuntu labanga uyafunda bese uzondwa njengabantu bakufaka isinyama. Isinyama singangena ngokuthi wakhela ithunzi enhlabathini zamathuna noma isinyama singakhelwa ukuthi kuthathe impahla zakho ucuye uthathe lapho uhamba khona bese kuyaboshwa ukuthi lo soke simbone ukuthi uyokaphumelele na. Okay ke bese kuba ukuthi isinyama siyenzeka kube ukuthi kuloyo akuthakathwa nje umndeni wonke noma indlu yakokwenu ifakwe isimnyama sokuthi lezi ingane mayizalwa la azingafundi mayifunda azingawuthola umsebenzi uma ikhula singamantombazana zingagani uma singabafana zingaganwa akube ukuthi ziba nesinyama sokugcina zingathandi nekhaya liyaba nesimnyama sokuthi bethe abantwana bezelwe kulo bagcine bengathandi ikhaya ligcine life ikhaya libulawe ukuthi abantwana abakhula kulo bebezelwe kulo sebegcine baphuma bahamba ngoba basathanda ukubuya ekhaya kuze kube khona lento ekuthiwa amabhumuka kusho ukuthi isinyama sihlukene kaningi. Mhlawumbe ke ngoku kukhona abantu nokuqonda kulelo mntu wesinyama ingaba isinyama bakhona abantu ababulawa ngokuba bangaphinde bawekwanti nobanceda noma kungenkonzo noma kungangesintu kodwa nje once umqala umbekise ngezinye kunjalo ukuthi bana ukuthi right into njalo mhlawumbe omnye kuyakwazi ukuba akhona sokuphela nakuthi befanele ukuthi idinga isintu naxela ubana limile kuyo andinga sikhona isinyama esinjalo. Asiqondisi ukuthi umuntu mekufaka into esidina sesinyama usuke nesiqiniseko sokuthi awusophinde ulapheke ngoba usuke enza ngendlela yakhe ukuthi vele nje bekwenza lokho usuke enzela ukuthi vele ungalapheki ukuze ungakwazi ukuphila. Isinyama masikhuluma iqiniso eligcwele masikhuluma ngesinyama suke sikhuluma ngento uma wakhela ifindo lokuloya kanjalo vele umuntu noma umuphi loyo usuke enzela ukuthi ngathi ungesizakala kodwa mina njengomelaphi ungobese ngina into yokuthi noma ngabe sekufunge kwathiwa uma ngizokwazi uqala ungivumele ngihlole ngibheke uma kuhlola ukuthi lesinyama sangena kanjani lesinyama ngabe kwakuloya ikhaya noma kwakuqondwane nawe uma kwakuqondane nawe kwakwenziwe ini ukuze ngizokwazi ukuthola ukuthi mina njengobese kufanele mangihlola kube ukuthi wena uzosizakala kanjani ngibe ne direction ngoba once wafuna ukuthi umuzolapha isinyama esisegazini lomuntu usilaphe ngoba ubone omunye ubumlapha izolo uzoba nenkinga kufanele uqala umhlolo umuntu uthola i-direction yokuthi angalashwa kanjani. Ngokweshwa nangebhadi msakazi ungobese akamlapha umuntu noma uphethwe ikhanda engamhlolanga yiyo lento edala ukuthi ungobese ahlole ngoba usuke ufuna i-direction ukuthi yini isisusa sekhanda yini uphathwe zibhobo noma ungangitshela ukuthi njoba ngize kuwena ngiphethwe ibhobo bese ngithi okay ngiyajabula ukuzwa kodwa ngicela ukuhlola ukuze ngazi ukuthi lo muthi engizowuthatha ngikunike wona uzokuncedisa na kulezi ibhobo ezikuphethe noma yibhobo eyithindana nemimoya yedlozi noma yini ngoba khona ekuphatha kanti into efuna ukukhulunywa khona ekuphatha ungadinge muthi ngokuthi wena ufika wachaza so thatha imithi inqwaba wenziwe yonke into kanti kunale efuna ukuthi ixoxe nje bese wena uyasinda. Futhi usakulonda wena Dr. Kukhona umuntu njalo eyakwenza uyaya futhi yebo but ezinto zakhe ayizoke abone ukuthi uqhubekela mhlawumbe kube khona nje ukuphanya nje kanti ade wajikela onke abantu abancedayo kodwa xa efika le mithethayo ungafika bale into eke yamehlele ufuna ukuthi ngolumbe kuye akasana makavela aqonde kwethu abanye mhlawumbe wena kuba ukuthi uqala uhlole udibanele nacebiso yona ndlela right ilokuchana ngoba into kanye embhale njengangoku insusa yona isukaphi. Yes ngoba ukuhlola kusuke kuzotholakala ukuthi ibuya play into njengoba ibuya khona yenziwa kanjani ungobese ke amadlozi nabantu abadala bathi akasizale kanjani lo muntu so
yona nto straight eyinqobo ukulapheka komuntu uqala ekuhloleni ngoba awukwazi ukuthi umuntu uthi uzomelapha ungazomelapha ini noma ngakutshela ukuthi ngiphethwe zinyawo kodwa kufanele ube nesiqiniseko sokuthi kufuneka ngifake amacima amlilo lapho noma kufanele ngifake amabohlololo kufanele ngenzeni so ngoba uzothatha into edinga amanzi abusisiwe ufuna ukuyenza ngomuthi yabona ukuhlola kuzokunika idirection ethi udinga uthandaza monke uthandaza bese kuyahlukanisa ukuthi lo muntu unenkinga so sekudinga ilandelwe ukuze lo muntu aphile ngoba ubona abantu abaningi benza into zingakhona bahambe nayo for 1 week into ukuthi uthathe into ekimsiza omunye umuntu noma uhambe nomngani wakhe owamtshela ukuthi mina ukuze ngibe right ngasizakala lapha ya wasefika wangahlola wafuna into naye ezokwazi ukumnceda ngoba umngane keshilo ngoba into nento yokumuntu ayifani uze umuntu asizakala udinga hlolo ukuze ezokwenza into ezokwenza ukuthi ingozibe nomahluko from ekuhloleni uma kusuke ekuhloleni sesiyazi ukuthi okay inhlanhla ekufanele simnike yona yipi ngabe kufanele simnike uma-1000 or kufanele simnike isigubhu lesi siphathwayo or kufanele senze njani usuke ukuthola ngoba umuntu umhlolile ukuthi yipi yona nto emfanele. Okay, mhlawumbe ukuzibuzela nje wena Dr. Ngobese abanye banenkolelo yokuba ukuya nje kuzindawo zokuncedwa inyanga kuya kubana ngofuna baba manje impilo yami iba manje njalo yithi sengizibuke usho ngibona ke ngoku ulithi phelile lapho nje kuzafuneka ukuthi ngizame enye njalo njalo ingaba mhlawumbe ikhona nyani into enjalo because ezinto ezizabanye abantu athi ukuthi phelile konke kuzathi manje ngena nayibhuthi lebuthi alilandi kokuphi. Mina ngikholwa ukuthi into ongadalwanga nayo njengomelaphi wendabuko kudinga ukuthi wena mawulashwa ikwazi ukuphela ngoba isuke ngesimpilo yakho but usuke ufungele umuntu naye wayenza umuthi wakufungela uma ufika Mngobese nginesiqiniseko sokuthi ngenze ngiqalise ukufuna ukukusiza uma abadala bethi ngeke akwazi ukuphila lo muntu o ngeke akwazi ukusizakala ngoba ukuhlola ila singakwazi ukuthi direction ethi khona uyasizakala noma cha angikwazi ukuze ngize ngithi khipha imali yakho ke uzothatha nathi imithi ngibe ngazi ukuthi le nto sifuna ukuyilapha kuyo ngeke uzusinde dinga ukuthi ngikutshele ukuthi yazi mina labantu abadala bangitshela khona bathi ngeke ilunge into bese ngiyakuyekela qhubekela phambili uma bengitshela ukuthi ungasizakala kuphi kuzobe kufanele ngikutshele ukuthi yana kumuntu othizeni ozomthola endaweni eso uzofika uthola usizo kulowo muntu uzokwazi ukuphila kunokuthi ngenza into engibona ukuthi le izolimaza igama lami. Mina ngifisa ukuthi umuntu mangabe ezofika Mngobese afika kucela ukuhlola kuqala before singene entweni ayisukele eKaiZeni ngoba vele into ayisukele eKaiZeni isuke izophuma amahlola definitely sure ngineguarantee njalo ukuthi uma ufika usukela into vele Mngobese mezokuhlola uzohlala phe kwalento izela ngeke khuluma okunye okuseceleni izobahlala into kuzona othe bupheka wabona izingxaki ofika ahlole zona abantu asebefika besuka ngapho kusaJonis bangafakaza bekuthiwa umuntu angasabe ukukhuluma ngokusho athi Mngobese umehlolo uyaqonda straight entweni okuyiyoze ngayo akutshela ukuthi ubani okwabani wena igama lakho okay asiphume ke kuloko so into ebalulekile yile yokuthi uma umuntu sekutholakala isimnyama kuye kube ukuthi kuzosuswa leso simnyama ngalendlela abadala noma umoya kaNkuluNkulu osuku khona ufika ngasikhathi sithandaza usho uma kuukuthi uzodinga ukuthi sibe ngabantu abazokwazi ukuthi sigqumise siphalathe sigeze kuzoba yiloko uma udinga ukuyiswa emfuleni uzoyisa emfuleni makuyimpophoma uzoyisa empophomeni but Mngobese kunendlela ezehlukene atshelwa ngazo nangamakhubalo aqondene ukugeza lokho okukusinyama ngoba sithi kuyahluka kuyadinga ukuthi sikwenza ngalendlela ukuthi njoba kuhlukile nje
sizakwenza njani ukuthi uzokwazi ukuthi ugcina ugezeke kusukela into esithi isimnyama sokuhamba naso ngoba ukuze ungalapheki lokho ukuthi noma ufike enyangeni kungobese ekusiza uthola kugezwa abantu wonke umuntu onesinyama ofuna inhlanhla osuke efuna umkhwenyana mawuthi uyabuka umuthi osogezwa ngawo umuthi oyi1 uyibuza ukuthi sonke sifuna inhlanhla lona omunye ufuna indoda yebo nalona futhi ufuna inhlanhla ukuthi athole umcebo rabe nemali ngaphezulu yebo umuntu uyabuka umuthi ubomvu nje umuthi owodwa ne uyabona inkinga oqala nje ehlupha umuntu awubuzi ngani ukuthi lo baba thengele la unezitha ugeze ngalomuthi nami ngifuna inhlanhla ngizogeza ngalomuthi yaba ngoba akusho ukuthi umoya enyangeni usuke ungenayo umqondo asikube iqiniso njengoba usuke ekhaya umnumzana noma umama womuzi noma usisi usuke ekhaya uzalwa kulo ususoxakeka ukuzomwe bagcina ngasizakala lento ukuthi uma ufika kumsizi ungabuzi yabona uma ubona into ekudidayo buza ukuze uzohamba uright musa ukuthatha into ubusu nokhononda awu sonke safakela into eyodwa but into ayifani kanjani okay wena ngomthatha kahle kahle logama inhlanhla ngawunikeza lo mthi lo kodwa lo mthi unokusebenza ngahlukahlukene uwodwa ngizama ukuchaza ukuthi angikwazi ukuthi uma ekhaya kini nibulewe nina umuzi ubulewe ngesinyama umuthi ongizolapha ngawo umuzi wabantu boye bonke ufane nomuntu obulawe ngesinyama esithi kubulewe yena fanele wehluke lowo muthi awufani nalo walabo bantu and number 2 uma ubulawa ngesinyama esuke senza ukuthi wena mhlambe ushaywe usukhulile ngokuthi benibanga indoda benibanga intombi kufanele kube nomehluko futhi umuntu osozenzwa ngawo umuntu nomuntu umsakazi nabalaleli akafani basukela abantu benjengabantu osuke ngoba ngishidlozi uma lizokhuluma nami ngangena u4 kodwa ngeke lininike into efanako noma nithi nifuna inhlanhla lizoke lifike uma lithi uyayifanele inhlanhla kodwa kunezinto okudinga udlule kuzo wena ngoba vele inkinga zalabantu ayifani so yiko ngifana unakusisa umgcina ngokungalapheki ngoba usuka nento ethi umngani wakhe walasha isimnyama elashwa umuntu uzosuka ekhaya nomqondo waloko ethi lo baba ngoba wasiza lo nami uzofika ngisize fika uhlole bese uyasizwa ngendlela le isinyama kuwe esingene ngakhona uhlanjwe kususela isimnyama ugezwe ngoba khona lesimnyama esangena kuyo ngokuthi washonelwa indoda yabona washonelwa indoda wangageza mhlawumbe kwakuseyisoka wasuke wangakunaka wangageza kanti lo wamhlizwa ukuthi ehamba wayibeka kuyo uhlezi njengethuzi nalelo siyibiza nesinyama ukhona okuthe ethi uyazama ethi uthatha lo muntu wathola umntwana baxabana umntwana eseswini wadecide ukusikhipha isisu yes uma lo muntu ekhipha isisu ekudecide ukukhipha isisu umntwana engashonanga ekudecide ukukhipha isisu akaze wagezwa njengomuntu oshonelwe ingane ngoba lo muntu one unecala lokuthi akabangane miscarriage wakhipha isisu imiscarriage ngandlabe into ukuthi mhlawumbe umntwana akwenzeka into nje ukuthi ayichithele yena hayi lo decide ukuthi akhiphe umntwana ngoba enengxaki ethi uxabe nomntwana noma abone nje ukuthi ngisemncane ngoba khona abantu ekhaya abakwazi ukuthi enganeni zabantu umuntu njengoba na 16 years nje usukhwelezwa ngihlaza la kubantu angaliboni ihlaze lithi umutshela ingane ayikhipha isisu khona manje ingaka lengane zohamba nale pain yesilonda sokufelwa ingane noma bengazi abantu kodwa wona enhlizweni yayo ihamba nokugula elokhu icabanga ukuthi sengahamba ngakwazi ukubulala mina ngimncane ngingaka ngiyoguga nini into yokuqala lento iyenzwa abanye abazali athi umuntu ngeke ngikwazi ukuyivuma njengoba ngakhulisa wena nje phinde futhi nawe uphinde futhi uzale futhi ngala ayikhishwe nje lengane yabona khona abantu abayithatha lula egcina ngabuki phambili ukuthi uma kudlula isikhathi lomntana bayikhula ke izoba yini lento ayenzile khona manje khona abantu abablockeke ukuthi bangawuthola umsebenzi njengoba ngikhuluma manje kanje abangawuthola umsebenzi ngizale sithi bakhipha izisu ababatshelanga abazali ekhaya unje umuntu walahla lengane wethe ukuthi ubelahla lengane kuphelile abaza abantu but leyahluli iyakhuluma
yile limvala izinto ngoku iyo lesibiza isinyama manje ngoba abantu bacashe efwini uselashwe lo muntu non stop umuthi awulungi inkinga ukuthi uhamba nale nto angayitsheli abazali lengalihlihlezi ayifuni ukuthi athole lutho omunye ufuna abantwana ngoku namhlanje angani wabulala umntwana oqala wawumbuso uJehova kunika wena wambulala ngoba wawuthi bazothina abantu namhlanje usuyamfuna umntwana serious awusakhona ukumthola lo mntwana ublockile ukuthi akeqale kuvezwe lento yokuthi wena wangilahla yabona iyona into lena ungobese eyenzela ukuhlanza noma ngathi uyangifihlela ngongezikhoze ngeke ngoba kuzovela straight ukuthi lo umntwana wabhubha ngoba ngempela kuchitha ukuthitheka isisu ngoba loyo lo wasikhipha isisu wasikhipha straight isisu wenza straight abortion yena so ke bese kuba ukuthi siyakutshela ukuthi lento iyona eblock izinto zakho so sekufuna ukuthi ihlanjwe ngendlela yayo lena ngikhuluma ngalo njengamanje ngikhuluma kunabantu mhlawumbe abangilalele njengamanje more than 20 manje abanenkinga ngikhuluma ngayo but abafihlile emakhaya ukuthi banenkinga but banenkinga engasolveki yangoku useke umthandazo uyagezwa akagezeki but ukuthi kufihla ukuthi wakhipha isisu wakhipha umntana so lihleli njengefu omunye ingane zakhe mayise ziqala ukukhula zithi 2 years ziyashona zibulawa ile ngane le ayikhipha ngoba yena ufuna ukujabula lezi ngane sezikhona manje le ayikhipha akabuka ukuthi konto ofana iyenziwe ngayo. Yebo cha okuningi bese ngikhulume ngakho yikho lokho abantu abadala bemphathise khona bani ngifuna ukusho ukuthi uma kunomuntu owaziyo ukuthi unephutha njengalelo akasukume ezogezwa ashwelezwelwe ngoba kuyicala emadlozini futhi ngisho naphambi kaNkuluNkulu ngoba lithi iBhayibheli ungabulali noma ukubulala esikhuluma ngakho kungesikhona kodwa lokho ubukhona obulala ngokuzidla ngenhliziyo nangokuthi abulale ngoba ukhona into ayenza ngenhliziyo ukuxabanisa abantu athothi ubulala imizi abantu ngokukhuluma but lokhu kubulala lokho esikhuluma ngoko okwesandla igazi ngimsakazi laqala ukukhuluma kuKhayini ngesikhathi kubangwa ishiso zomnikelo uKhayina waze wathi uma esuka endaweni agqibe kumfowabo ezwizwi lithi Khayina umbulalelani umfowenu waze uKhayini wakhohlwa ukuthi khona umelusi uNkulunkulu wathi hayi akusumelusi umelusi kamfowethu ngoba umuntu ma enza isono uyadelela uma uzama ukukhuluma naye ukhuluma njengale ndoda uKhayini angisiyeni umelusi kamfowethu kodwa umfowabo Abela wayithembe yena makuphunywe ekhaya ethi ake sahambe ngoba into eyincane eyibanga kwakubangwa nje intuthu waye wakho umnikelo mawuthunqwe ezulwini owami umnikelo usabalala ezweni kuba ngento encane incane into egcine yenza umuntu enze into ephambene namadlozi noNkulunkulu yile ethi bazothina abantu uma bengibona manje ngoba umuntu ukhohlwa ukuthi wayulale uma abezothina abantu ungayivikelanga number 1 number 2 wena uyalala futhi kodwa usesimeni sobungane wayulale ugcina uthola umntwana if bezothina abantu wayengibheka ukuthi bazothina abantu umulalo umncane usuzobulala umuntu manje ongenzanga lutho yabona umuntu usefuna ukusizakala manje ufuna ukulatshwa ngoku akasalapheki ngoba akasakwazi futhi yena ukhipha iqiniso elithi yena wabulala then sefuna inyanga yenze njani ke ima isizeke lokho yenza ukuthi uyageza alisuka ithunzi ngoba vele lihlezi enuyalizwe kusukumelele njalo kunento engathi ikhala njengengane manje kunabantu abahluphekile ngalento but ungobe usuyakwazi ukukuncengela ukukushwelezela kulelo phuthu ukuthi ngokomthandazo ngoba ungobe usumelaphi kodwa uyathandaza ukukhuleka uNkulunkulu akushwelezele kulesi sono uma uzokwazi ukukhuluma uthi
ngalenza iphutha lokuthi ngenza ukuthi nokuthi nokuthi bese sibuthi singayisa kubazali osingakwazi ukuyishweleza sithandaza kanjani ukwedlulisa lesi simo ngoba khona abantu abaguliswa izimo abazenze bona khona abantu abangaphumeleli ngenxa yezimo abazenze bona. Yes, mhlawumbe ngoba sekufanele kuchaza ukuthi kukhona ama product wakhe imbiza ugazi lami esiza kumuntu osuke ebulewe esibelethweni nomunye umuntu oqalwa umdlavuza nomuntu osuke kubonakala sengazathi isibeletho sakhe unjengomuntu ukuthi makufanele kuhlale umntana engahlali. Number 2 ukuthi lo gazi lami usebenza makufanele kube ukuthi umuntu unamanzi extra endaweni yakhe eyiphathi ngoba akhona amanzi afanele abe khona uma umuntu ohlangana nomyeni kodwa khona amanzi angekho right khona obreedayo okhipha igazi one way akusanqama ukubulunga imbiza le iyasiza lapho khona wakulala kwamadoda hlale ngikhuluma ngawo ukuthi asifuna amadoda ahamba ibanga elincane nje usekhathele. 2 ungobe usunekhombo okuyona esebenza yakho esizayo ukuthi umuntu bayitholile ikwazi ukumlekelela inento yokugquma into yokugcoba inento yokugeza inento yokuphalaza so ikhombo ke isibiza inani liphansi ungobese utholakala lapha ya kuphuma page wakho Facebook uDr Ngobese Instagram Dr Ngobese YouTube Dr Ngobese ungobese utholakala ku www.drngobese.co.za ungobese utholakala ku 072 27 689 36 072 27 689 36 naku 078 191 1010 078 191 1010. Uma uza kungobese ugibela lapha eThekwini endaweni ekuthiwa iseButterworth wehle stopini kwaMzobe ngoba ungobese useWaterloo ugibela lapha eButterworth eThekwini wehle stopini kwaMzobe ungobese usuyamthola and ungobese uma udriver ufaka iGPS yakho uthi 43 Hippo Road Waterloo izokubeka lapha eminyango imoto osukuhamba ngayo uma uze kungobese. Ngiyabonga umsakazi nakubalaleli. Amen.